मगर वो कहता है इसके अंदर अमाय बेवछे जनाब काम काम
Zeynep kadar geçiyor. Yım falan söylüyor. Magar vazan var. Agar तुम मजीर देखो, ताकि ना हो। अरे सारा सिर्फ काम ही करते ना हो। मेरे आसमान होते ना अभी मेरी मुसीबत है। क्या बात है तुम सब दुआएं दिया। क्या तो ये मोहम्मद
Gelip Medine'nin babası abi Zeynep. Üçüncü zaman Mars'ın küçük olmuş. Yazılarımın marvanız. Susuzun Suriye'nin babası. Ya bir şey rava bu मगर जनाब ज़ैनब को तो आगे तो अन सब्र अन कुसुम demek ki bir ama bas hasta biz agar geli sadan abi de biz aşkı vaki kendi mahsulü var taban yani bu olsun abi Zeynep sallallahu aleyhi ve sellem bu istekma ha ya sen imam sen ya sen şu oldu sen bu ve dahi bir bu olsun dan yeri zalim bir gelip basaydı çok celal gelip basaydı emis bitik hele bunu suvarda bu da uzun var دبق امي قول سارني جنابي زين بلير عند قول سارني باين تقولون باب فرن تقولون باب استقولون ديك تقولون اما يسمعي ام سودا كويس ام سودا كويس بيجو درس مجلس جزء كنيس Zaman gibi pati günah güzel bir sık sıram sanmadılar. Evet bravo günah bas oldu. Bir hocam da sanmaz. Gel günah güzel var. Gel hadi var. Doğru ya zainaba.
Go,